Ngikubingelele mlaleli, ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu. Kanti uma ungakabi yilunga lomndeni we-channel yethu, besicela mlaleli uprese u-subscribe, sithole i-support yakho, siyincinge, siyicele mlaleli ukuthi siyacela usi-support. Esiza nazo-ke kwiMbeji Channel namhlanje, owesilisa usedlwengule ingane ena-8 years okuyingane eyindodakazi yakhe. Base bephikela ngomakhelwane, icala belikhomba kumakhelwane ukuthi uyena odlwengule ingane. Babe sebememeza becela usizo komakhelwane. Omakhelwane-ke benza njalo, basukuma ngokushesha ngoba bebona ukuthi isihluku lento eyenziwe kwingane yamakhelwane-ke. Emva kwalokho-ke amaphoyisa abesemthatha umakhelwane, zamkhalela, wahamba wayoboshwa. Emva kwalokho-ke amaphoyisa abesebhekana nomndeni odlwengulelwe ingane, kanti ama-social worker abe esegxila kwingane le edlwenguliwe ena-8 years, bekhuluma nayo ngasese, abazali bayo bengekho bobabili. Bese beyibuza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Ingane ibisiyahluleka ukuqamba amanga, yalikhipha lonke iqiniso, yasisho sonke isitori njengoba sinjalo ukuthi yona ayidlwengulwanga ubaba wakamakhelwane. Umuntu olale nayo ubaba wayo lo eyizalayo. Amaphoyisa-ke abesethatha ubaba ayomvalela, ekhulukuthi ngokonakala kwakhe ukuthi sengaze adlwengule ingane encane ena-8 years. Yilezo-ke mlaleli besikuphathele zona namhlanje kwiMbeji Channel. Kanti futhi mlaleli wami omuhle, siphinde sikucele ukuthi sicela mlaleli uprese u-subscribe button, utshele umngani nomngani atshele umngani wakhe, nomakhelwane atshele umakhelwane wakhe ukuthi iMbeji Channel icela usizo, i-support, iyabamema ukuthi abeze bezozwa iy'ndaba kwiMbeji Channel. Usale kahle-ke mlaleli wami omuhle, ube nosuku oluhle olufana nawe mlaleli omuhle. Nibe nosuku oluhle-ke abalaleli emakhaya.